ji Rojavayê Kurdistanê bi xelekekî nû ji bernameya Rojbaş Kurdistan em li pêşberî wan e. Wekî destpêk ji bona tevahiya bînerê xwe lê taybet ji bona xwendekaran dibêje Rojbaş. Xwendekarê ku ev îro çend rone di nava ezmûnan derbas dibin. Xwendekarê ku ezmûnê xwe li ser mînhacê yê rêveberiya xweser pêşkêş dikin ji bona wan bêguman dibêjin serkeftin be. Dubare ji bona we dibêjin Rojbaş. Bi bernameya Rojbaş Kurdistan em ê pêşberî we bin bi du mijarên girêdayî rewşa me niha mijareke kemîn jê girêdayî rewşa me niha ye ku xwendekar di nava ezmûn û pêşbirkekê derbas dibin û mijara me duyemîn jî mijara me mijarekî hunerî ye. Lê mijara xwe destpêkê bêtir em rewşa xwendekaran nas dikin xwendekarê ku ezmûnên yê refê niha û bekeloriya li ser minhacê rêveberiya xweser pêşkêş dikin ew xwendekarê han rewşa wan çi ye di nava rewş û şert û mercekî çawa de ezmûnê xwe pêşkêş dikin û bêguman em pêş dizanin ku di vê dema dawî de biryar derket û hate ragihandin ku ezmûnê yê bekeloriya û refê neh ji bona xwendekarê li ser minhacê rejîmê yê berê yê ku dixwendin wê çawa bikaribin li herêmên Rojavayê Kurdistanê ezmûnê xwe bi rengekî serkeftî û bi rengekî rehet bikaribin li bajarê xwe li çend noqteyê guhatine muhirkirin wan noqteyê hanê biçin û ezmûnê xwe lê pêşkêş bikin. Çêtir e ku biçin li deverên dûrtir ezmûnê xwe li wê deverê hanê pêşkêş bikin. Bêtir li ser vê hevkirina hanê em ê nîqaşê bidil vekirin. Pêre pêre jî mê rewşa xwendekarê yê rêveberiya xweser yê ku minhacê wê dixwendin em ê rewşa wan jî nas bikin gelo wê rewşa wan û şehadeyê wan û rewşa xwendinê bi giştî wê çawa bibe. Pêre jî mê rewşa xwendinê li Rojavayê Kurdistanê di demê pêş de wê bi çirê û resmî were çêkirin û biryarên çawa niha li ser maseyê hene. Ev hemû mijar bi hev re em didin nîqaşkirin bi mêvana xwe Semîra Hac Elî hevseroka desteya perwerde û fêrkirinê li Bakur Rojavê Sûriyê ji bo te destpêkê dibêjim Rojbaş mamoste. Rojbaş bû. Hûn çawan rewşa we çi ye? Spas dikin hêvîdaran hûn baş. Gelekî spas dikin. Mamoste destpêkê bêguman gavnî serkeftî îro têne avêtin. Gavnî ku ji bo we xweşin ji ber ku wek hedek daye di alî xwendinê her wiha perwerdekirin û fêrkirina xwendekaran. Gavnî serkeftî îro li Rojavayê Kurdistanê têne avêtin ku her xwendekarek diçe bi rengekî rehet bi rengekî azad bi zimanê xwe be bi ewa xwe be dere û ezmûnê xwe pêşkêş dike. Wekî destpêkê ji bona van xwendekarê ku ev îro çend rone di nava ezmûna derbas dibin bixwaze tiştekî bibêje? Yani destpêkê Slav û rêz ji bo we û temaşevanên Stêrk TV em bi giştî jî dikarin bêjin hem xwendekarên ê ku bi sîstema nirxandinê di dawiya sala xwendinê hate qedandin wê bawernameyên xwe bigirin ji ber ew sîstemekî di hindirê dibistana de têne nirxandin û li gorî sê saliyan xwe 10 û 11 û 12 tên nirxandin û derbas dikin. Lê ji bo ezmûnên ê azad ê ku rêveberiya xweser ev serê 2 sal 3 sala ev ezmûnên azad jî hatin vekirin. Kesê ku bixwaze xwendina rêveberiya xweser hem refê ne hem jî refê bekeloriyayê pêşkêş bike me ev derfet jî hate dayîn li ser asta Bakur û Rojhilatê Sûriyê bi giştî. Îsal jî di neh navenda de ev ezmûn aneka têne pêşkêş kirin. Hem 4 mehê refa neh, 15 mehê refa 12 û her wekî hetanî 8 roja wê ezmûnên rêveberiya xweser werin qedandin. Bi giştî jî hejmarên wana yani her sal jî hejmar zêde dibin rastî. Em dikarin hejmara bidin yani refê neh 1009 û 3 xwendekarin. Ê bekeloriya jî 10648 xwendekar aneka ezmûnên xwe hem neh hem bekeloriya ên azad ên minhacên rêveberiya xweser pêşkêş dikin. Yani ev derfeteke ji bo her kesê ku bixwaze belgeyên rêveberiya xweser jî bigire. Ev rojana jî taybetin rastî jî. Kar û xebat ji war hatin kirin, aliyên vekirina navenda, amadekariyê navenda, kertên ezmûna, wek şopandina ku em bêjin ser asta Bakur Rojhilatê Sûriyê jî hem ji desteya perwerdê Bakur Rojhilatê Sûriyê hem jî desteyên kantona hem ji mecalisên tenfîziyên kantona yani rewşekî baş e derbas dibe erênî heye. Roja yekemîn em çû xwendekara zû jî qedan dibû yani rewşekî baş e xwendekar xwe li gorî wê jî amade dike. Em jî dibînin pir erênî ye û yani hewldan ku her kes jî êgo bixwaze jî bikaribe yani
خو تومار بکه سالین ده و ازمونین ریوبریا خو سر جی پیشکش بکه. بله مستوى قوت نها أزمونة يه بيتريه أحرار نيه آزادا راست يكو بلكي مثلا درفت نبو بتشن خوندنه لدبستانه بكن بلكي بشتي مثلا چند سالا خواستن بتشن وخوندنا خو بردوام راست تمام ما ظن نجي ما تنتي دابون يعني بتشوكها بالمزنها به أو يعني الجور ثمن زيدي ثمن شيء أو مشكلة النية خوندكارن دن يكو مثلا الجوري تقييمه سيستما نرخاندني وكي وكرم كر أو روشوان شيا باور دكين مشبرت دي جرنا لهفكرن دنابرا ورجيمي ده تشيبويا حكومة تانو يادم كي يا للشامي لهفكرن تشيبويا أفخالا هاني مثلا نرخاندن جبونا ويهات كرن يانا روشوان خوندكاري كو ويدنافا سيستما نرخاندني درباس بن وروشوان شابه بيرا مثلا تهجمارا وان جمر ببيجا يعني أنا كشخو هجمارة أي ما إيكو دهندري دبستانا دجي أو جي ديارن أم دكارن ويجي بين السر زمان يعني رفانه 8650 خوندكاري مايا أي بكالوريا جي 10841 خوندكاره روشاوانا يعني شخو هر سال درچوين إيكو بكالوريا خو خلاص دكن بفي سيستما نرخاندني سر أساسي نرخاندنا 3 سالی وانا و پار وکرن انجام دردکه دوی انجام ده شخوا درن خوا تومار دکن لسر مفاضله زانن گهان جبو روشا وانا و هم حمی روشا يعني ام بيجن سيستما پرورده و بتایبت اولگین گو جده 2014 خوندنا ریوبریا خسر و فرمید هندری دبستانات تی داین اوایا لسر گفتگویا ماسایه يعني نكو وسا ناي نقاش كرن بله دجارة يكمين ده ام دكارن بحثا هنا كريزا جيفينين ايكو تشيبون يعني بشتي روخاندنا دا سلاتا بشار يعني تشيبو دا سلاتا نو ام ريفبريا دا مكي هاتا سر دا سلاتي جارة يكم بتنسيقة يعني هما هنجية كي بيونيسيفر اف جوین چی بو آنلاین بو گلک خال هات نقاش کردن بلکی جبو حمی خواندکارین سوریه جیش بر جدا جدا آلیین لبنانه یعنی گلک کوچبر هنه عراقی هنه لبنانی هنه آلیین بیشن جدا وک هرم باکو روجلات سوریه هیا ادلب هیا يعني منهاج جدا هنا خواندکار به منهاج جدا جدا دخینه یعنی نقاش کی سر گشتی جی چی بو هم جي بتايبت آلية باكر و روجلات سوريا و چاوابه ايما سيستما نرخاندنية اما الآلية واجي سيستما كي ازمونه ليش بو فينا تو خلافكي يعني انا چاوا مثلا سيستما تشبه لداويد او بلغه ورن مصادقه كرن انجي مسوغريا بافي وازارو كيمي بزمان دايكي دستور سوريا نو دوره كرن لي جارا دویم جیش خو شانده کی جدسته پرورده هاته و خوندن جهیلا وزارت پرورده سوریه و الشامه 13 و 14 نیسان الویده جوین هاتن چه کرن نقاش هاتن کرن گل خالجی وکی دناواره کفتنه کی ده هاتبو او کرن لی دمیره یعنی نهات اری کرن جهیلا ام بیجن وزارت پرورده سوری درنگ ماین جی چه بو لید داویه ده جبو گو ام یعنی ریو کریبه آلیه کی دانوستاندنه مجارا ازمونین خوندکارن گبن منهاج شامی خوندن بیتر کت روژه و جبر ازمون دمی واهیه هم دمی تومار کرنه هم دمی ازمونه سر راست کرنه پیشیاوانا مفاضله زاننگاه هیا یعنی او دمه جبوه که خالن یعنی خالا گو مدست بکر ابو یعنی جبوان ازمونا حاضریه و اف خوندکار جیج آلیه هم مادی هم درونی لدروی هرمین خو لپارزگه هندن نکارن پیشکش بکن راستی جی زحمتی وی گلک بکشاندانا جبوه که اول دیسا وکی نقاش و گفتگو چه بونو شانده یک یعنی تکنیکی هم بیجن آلیه کی ولو تقنی جو وزارت پرورده سوری جی هات سی روژا جی الورما دوان گفتگویا ده مکانیزمه کاری ازمونه و چاوا مثلا تومار کرن دمک جیر هاته دیار کرن جیازده مهی حتی حفده مهی ببونی شازده مهی پاشی و ای بکالوریا با وانا ای نهانه آلیه دیجی پاشخستنا ازمونه
يعني ازمون گرک 14 مهی بانا ازمون بین 21 مهی ای منهاجین شامه يعني دم دفيج بو تومار كرني وش خواف إيروسيروجي تومار كرنجي دس بيكريه الحمي هرما باكوروجلاتي سوريا لبينج كانتونا للجزيرة قامشلو حسكية للطبقة للرقة لديرا زوري همجي لها كانتونا فراتي لباجار السريني وبهجمار يعني راستيجي بلاد بركيف خوشة هم خوش براستي راستيجي جبر هم آلية مادي هم آلية دروني پر زاروك و پر مالبات دكافن وهوايا تشاوا وهرن يعني حتى مسافتك أو قاسي قطبك دكاره راحت ولباجار خواه پیشکش بك يعني ميكانيزمها في كاري هادانين كارو خباتي وينا مركز يعني امبيج ناوند دينغو انا بين دستنشان كرن راستي هينجي يعني رهجماري گشتي مدر نخستيه جبرگ ناوند جي پرن هجمارا خوندکارا جي پر يعني الگوري هجمارا خوندکارا يقول دستي مد اي منهاجي شامي اي رفانه ب 27,000 وحيصدو تشلو دونه اي بكالوريا جي 23,907 وسي خوندکارن يعني هجمار پر بلاف کرنا وانا لسر ناوندا وهنا كي دم بخو حتى تومار كرن جي خلاص بجبر هر تناوند دست نشان كرن اما تومار كرن بداوي نبجي ديني كاربه وان ناوندا جي دست نشان بك يعني دروجمان او دروجي بقدر شخوا ايجا وناوند جي دست نشان ببن و اف خوندکار پرورده خوجی لهرمین خوا لباجار خوا برحتی و پیشکش بکن مگو اف گاوا یکمینه دا آلیان گفتگویا دا يعني مسئلين كوميتين هفبشي هاتنا آواكرن لهنجها جبوفان ازمونا همجي ومندوبين وزاري ورن آلیان برساوي جي شامي بي لدو منطقة يعني لحسكي ولرقاي وجوا وبلاوي أمبيجن رقا وبلاوي طبقة وآلية سريني ببه لباجاري حسكي جي بلاوي باجاري حسكي همجي باجاري قامشلو ببه آلية دير زوري جبرگو هم آف دناف برا مديريتا پرورده سوريا ده وهم دسته همه پرورده يا كانتونا دير زوري وأوايا الويدكي أو علاقات أو تيكلي وهبه يعني هنا كي برحتي جبوغو هم بلكيواي أزمونا هم جي إيه برسفا هم جي دما أو برسفين واي إيه هيجي ديسا هرن آليين شامي ولويدا كي بين سر راست كره يعني اف ميكانيزما اف آليتا كاردنا برما وزارتا پرورده سوريا ده پاشي جي يعني آلية كي جبركو أوري كفتنا بريز مظلوم عبدي وبريز أحمد الشرع لداره يعني هاو كوميتين وي ورن آواكرن كوميتين في كارو في خباتي إيه هر بشكي يعني إيرو بيجن سر آلياتا پرورده و كوميتين بسبور بن دما كو مجار جبو بلغيانه دما كو مجار جبو زمانه دما كو مجار جبو منهاجه به اوايا و كوميتين بسبور ورن آواكرن جبو گوهرن وان مذاكريان وا گفتگويا بآليين على قدار الشامي بكن جبو ويكي دم دوي لي امسر ويرينه يعني كو ام دس بكريه وهر وكريبه وما في زاروك ما يقو بصالاجي خوندنا بلغين خوغرتنا ما في واي زمان دايكي كو مسوغريا وي ببد دستورا سوريا ينوده اواياجي هم هولدان آليين دستا پرورده هم جي هولدان آليين سياسي جي پرهية جبر راستي جي خوندن زمان او هبونه او ما في وي جواكي اي رواية گرك جبو وينا تكوشين ببه و افكار وخبات شي بورا مشاندن يعني حالي حاضر تشتك تنينا جبونا خوندكاري كو من هاجري بريا خسر دو خوندن يعني وكي نو تشيكي كو تمبرطا يعني تشوا ام هيفيان قطناك جبر براستي جي ما في زماني ما فكي روايه وخطا صوره توكاس نكار درباسك جبو وی که ما فی وازاروکا تجاری ناچه وان خوندکارا ما فی وا تجاری ناچه و هر اف مافایا وره پاراستن و هر جبو ناوی هولدانه کو د دستور سوریه نوده ما في خوندنا بزمان دايكي ورا باراستن يعني اوايا هي جبو وينا ام يعني ام لازناكن هر كار هر خبات ويد دما خوده به بكوميتين خوي بسبور وورا نقاش كرن وورن اري كرن
جبو وی یعنی هیوی تجاری ناین خود کرن و سرکفتن و داویجی آوان خوندکارین گو بزمان دایکی خوندنه. بگمان هنه کی پیوانی و ناس بکن پیوانی کو چقای سجوین چیه ببنجید نابرا و حکومت الشامي ده يعني وكي دستيا پرورده هر وهاي حكومت الشامي هن خال هنه يكو هن دبيجن افجبو ما وكي دستيا پرورده وكي قلين روجاواي كردستاني وكي خوندكاري كو قويس السالن بزماني خود خوين افخطي صورن ام نكارن جيدا كيفن چن او پیوانی کو هن نكارن يانجي شرط و مرجي كو هن نكارن جيدا كيفن يعني يكمين مسئله زمانینه پرورده به زمان دایکی زمان کردی به زمان سوریانی به زمان ارمنی به هر وقت به زمان عربیش بری هیا لی یعنی باراستنا ما فین زمانی ای همی پیکاته بله لگوری کو ایرو ام پرورده ددن زاروکی ما به سالانه خوندنا خواه قداندنه در باسی زاننگه خوشی بونه زاننگه مجی به کردی جی هنه به عربی جی هنه به سوریانی جی به شیوه هنه جبو ویکی و هر اف خطا صور به اف خوندکار به مافنامینن یعنی چه گفتگویا بکن یعنی آلیین سیاسی جی چه گفتگویا بکن دسته پرورده جی چه گفتگویا بکن یه سرکه مافین زمانیه کو مافکی روایه جوان گلین کولوی ده لباکو روشلات سوری همین بسوری گشتیج جیان دکه مافکی وای چاندیه دیروکیه نکاره یعنی ایدی وگر جیتنه وگر بری 2011 تونه اوایا مسوگره وگر بری 2011 تونه ویش بو پیشرو جوان زاروکا و بلگین وان خوندکاره و اف گفتگوی ما بین لسر ماسیان لکوی دکیب بله ويعني وكي ما قلت حالي حاضر تشتكتنوش البردستي وتنيكم بربدن بار فكرن استخازم ويجي برسم ماموستا مثلا افيرو تشندرونا خوندكار دنافا ازموني خودر باز دبن وبيقومان بكيف خوشيكي برمزن هم او هم مالبات ایسال مثلا ریبازی نزیکاتن یه تایبت یه برساج بونا خوندکاران چا وش برکم مثلا هر کس بید زانن نه تنیج بونا یه ازمونه حتی نیجبو یه تقییم سیستم نرخاندنی جی و نزیکاتی چا وش بر تایبت مثلا روشوان خوندکاری هنه پچکی تایبت مثلا پیج زانن هنی یه کوچ بر جیل ویدره مثلا نزیکاتی وش بونا وان چا بابو يعني براستي چوا آلية سيستما نرخاندنه ذاتن سيستما نرخاندنه دناوا وينا ده يعني اختبارين اي دavoki هنا اي نويسكي هنا يعني ليكولين هنا بشداريا خوندكار هيا دانوستاندنا خوندكار هيا قال لك آليين كوت هم انسان آوادك هم جيت مسألة آليين ويزانستي دقره اوايا مطلق ده هندري دبستانا دمشق كيم كرتيويجي هنا ام نكارم بيجن يعني حر تشتي مثلا راست وصج صدينا هلبتي تسيستمكي نوت آوادك حتى هدي چند ساله حتى تبكار سراست آوابك يعني انجامين ايت دخوازه تأصل خوندكاري خواه ماموستين خواه بصالة حتى تكار بدرخه آليا مسألين أزمونة إيرو روجي مشهوباندن چاوائي أتمتية يعني برس أو قاسي دمجي جيرناوي يعني خوندکاری گو خو حاضر کربه دوی آلیه پرساد و راحت بکاربه و الگوری مشوپان جی راستی جی کسی ایگو جهاتی بو ام حتی چون سردانی هنگ درکتبون جی ما گوت درکتنه گو خلاص کرن يعني جبر هسانی آوی هیا آلیه اتمته نوکی آلیه کی دنه يعني هناكي ام هيسان دكن و لغوري بيشكتن دي دنياي دي جي يعني تنقالبه كي قلت دين دفي روبلكي داغره انسان به او خو به زانبونا خو به ناسکرنا خو به خوندنا خو بوی آلیین خو آسا زانستی ایدی بگوتنه کی تتکار آسا خوندکاری زانستی درخه یعنی جبو همی خوندکارا آلیین ایمی کوچبر این شهبای سریکانیه گریس بی اواناجی همی به منهاج خویری به بریا خسر خوندنا خو دکن و آلیا وکی ایکو دوان باجارات چا پیشکش دکن اوجی وقوا پیشکش دکن هم آلیه شهبای بلکی هنکی جبرکو براستی جی ورزکی ساغ ندیتن پر نرحتی آلیه وی کوچبریا بدار زوره پر زحمته یعنی گواد دما بسر گلدته و بسر خونده کاراده یعنی مهول دا
د آليين لطبقة ولرقة وكي دورات يعني جوار ورن فكرن ايكو جبو آستا وانا جبو ناس كرنا وبيتر جبو منهاجي وخوندنا وانا وإيرو روجي آنكا پیشکش دکن ازمونی خو ام کیف خوشن گویرو او زاروکی ما او خوندکاری ما لکوی دکی بجی خوندنا وانانا چه آلین وای پیمانگه همه در باسی پیمانگه هن جزیره و حلبی کرن یعنی هر هولدانی ما هی زاروکی ما بی خوندن نمینن رغم زحمتین گوهاتن کشاندن لسرانسری باکو روجلات سوریه ایریشن او قاسی دجمن ایریش دکر چه فصائل بن چه آلین داگرکریات ترکیه بجی لی ام وا خوندکارا وان زاروکی خوان بی خوندن ناهیلن اوایا یعنی اساسك الجمع زاروكي ما بيخوندن نمينن راستي ويكي ماسي دركبه ويبرسغريك دركبن ويجارنا يعني تفلهفيجي دركبن لي حتى آستكي ام پیشروجا زاروكي خود باريز بله ما مستبخوا زهري داويش تشتكي بيج نامه يكي تجبونا حر خوندكار ومالبات خوندكار جي هبه تتكار بيش كرمك يعني ام ايرو جبو مالبات خو وخوندكاري خو جي دبيجن جبو پیشروجا زاروكي خو هيفيان تجاري قطنكن کوزانن گهیم باکرو روجلات سوریه بسی زانن گه خو کوبانه روج آوا و شرق پیشوازی آوان خوندکاری می بکالوریای دکه هیوین خو قط نکن گو سالن وره و هر تجی لگوری دلی وابه لگوری دلی خوندکارین مبه ایرو ایکو آزاد جی دقد یعنی پیشکش دکن ام جبوا سرکفتنی دخوازن ما مالبات جي ديتن تشاوا لهيفيا زاروكي خوبن راسيولو او كيف خوشيجي هبو دماغوما او مالبات ديتن هم جي خوندكارن بمنهاج الشامي كو ويل هرما باكر وروجلات سوريا ازموني خو پیشکش بکن ام جبواجي سرکفتني دخوازن جبو هر کسی جبو زانسته جبو پیشکتنا زانسته جبو پیشکتنا قادا پرورده ماموستا ریوبر هر کسی که گو وی کار و خباتی دمشینه ام سپاسیا وادکن کدکی پیروزه دوان روشه گو ایرو ام تی درباس بن ام وی کداوانا جی پر پیروز دبینن و ام جبو هر کسی جی سرکفتنی دخوازن و ام سپاسیا واجد گلک سپاس بگو من سپاسیا دید که جو پشداریتا ساعتا خوش به گلک سرچاوین بینری ما دوباره سپاسیا میوان خود کن کو پر آگاهی مردا پار بکرن دوباره جبونا هر خوندکاره که دبیجن سرکفتن دریا ازمون خوده هون سوگر بکن ام بچن دوسیا خویا چیروکن زاروکا تماشا بکن بمجاره خوی دیمیجی امیل پیشبری وبن تماشاوانی منی هیجا و دلال ای خوشویست ای گرانبها روش باش دم باش جارک دن امی بهفره دمک خوش ببورینن به دوسیا چیروک جی سرپیهاتین گلی ما و گلی جهانه تماشاوانو ایرو چیروکا ما چی؟ چیروکا ما ایرو دبی شغل نخلاص دبی و نداویاوی دی داويا تمن انسان وعمر انسان جيتي لداويا كار وعمل وشغل وجنقا دنياي نايم بلي دبيجين اللي غورستانه كي چن جامر هبون نوبداري ويبون لي مقاتبون الدوراوي باقش دكرين او كارو ايشيوان لوي غورستاني مقاتبون ولو بالا خدان تفقر عالمي بیچ باجار نه باجار دو تبکه نه که دوری باجار آبون دبیجه چه قصدین و بالا خدان عالم ایوان دناف تربا دبون ناف گورا دبون بهتر جمع بسر بیش بیر دبرن انو من مروف داویاوی اوه و جامنه بیچ بسری خود که ناس کنیجی و تعدیل رحی خود که دبیجه جاره کی دوست ایوان دبر وان شود هات بانت كري دقو ورن وفلان كسو سلاف وان ذكر مرحبا جور اهلا وسهلا سرچا كروور شاي كيف كروور ابك جبتي جو از نفالا مز نفالا كروز نفالا از هرم زاد خوب شنم از هرم جنمي خوب شنم از هرم شوالي خوبينم و چقا جارا قد بر وان شو گوجر دقوتن او با غيري واد قوم نفالا نم نفالا كرو يا اخي ورن شاي كيف خوين بينا خبردين ريا وان دبر وي غورسان بيقوا مع أمريكا دس يخول أذكرن قو أم نفالان إيه جوزيان بخشي خو إيه جوزيان بتشيلك خو إيه جوزيان بس خو إيه جو برز خو
اري نتشتكي شاشوايا بس مرو زيدي وقت بيجي قانوني خود شغليني وقال لك يجي خدتي دون داتك دبي جارك جاران وانغو ولا فلان كاس في نقلي بابي فلان كاس امي بقر ام ما يبرد خودي دبي دكي شاي كيف اخويا قلت اشتي كيف بديني فلا طيبتني المهم جارك يدور درباس دبي وتبي ور في دري ورد بخيره ور في دكي بخودي تاشتي حاضره وبخودي شاي حاضره وناني قرمي تنوري بخودي تنخت نار كرو لا ودج بردين ازي هرم شغلي ما هيجو شغلي تهيجو شغلي تهيتي بيخو بزور زورنده ويجي سهر قوي دا خستن جوار فيدري رابو شاي بخار وخوارنا خوار ولا جوا زشتم كار وعملي مي ازيان بزات كي خوفي ازيان بازي خوفي على في حيواني مي وناش زهرم جاي جوان نو بدار جيك يلو قربو كان يا وش ما تتكني كورو جو كاور هلا بدشتي يقف جو بابي فلانكس ويبر نیوی مزل نیوی گورستانه گوتوان جامعه گشاد بینه اوی گو چون رحمتی و کتن بین وی آخی گو بلی گو شغلی گشه هبو و کاری گشه هبو و قازنجا گشه هبوها بس یک جوانجی نگیا داویا دنیای و یک جوانجی دنیا خلاص نکر و دنیا نقدان و کتن بین وی آخی ده شكفت لفتاتي تشلز وبزاتي كرو منا تشارنوسا انسان بنفي اخي دبي حبك يمرو خفقر وهاش وهبه وتشتي حدي بي ويشتر مرو دهنو بالا خو بدي نكارو جنگا دنيا تنج مرو تي خوستن تي كليك مرو خداي مرورجي هي مرو كارو خباتك كيش بيش فروجن درجي نبي كارو شغل وخلاص نابو خلاص نابه اوانا جيجي شغلي وان خلاص نبو بس ثمانية وان وجيانا وان خلاص بو جو تشتكي بر بيش دسي خدا سريخ وقو نقل بركتم بخودي اجا بيقمان ولويه اف چارا نوسل پیشیا مروی دوی مرو هاش وهبه کارو عمل دنیای خلاص نابه دوی مرو هاش خدای خوهبه و هاش تکیلیانا بنا خواه و ربی خوهبه جبرگو داویا انسان بيقمان آنجیان بون و مرینه نگونو بیکار و خبات مرو دستی خوشید شو نا بس جین و بین نابینا وی و وی دوین وقت بیجی نابرک هبه و بیوان درست هبن گونه یک سر حسابی آدم و تا ولو ان شاء الله ام هیویدارن گو یام پندا ویچروکه حتی جارک دن گو ام هفدو ببینن هم بمین خوشیده گلکی بخاطر و مالاوار بنري ماش خوا ام جدوسيا خوجي فگريان بمجرى خوي ديامين اميل پیش بري وبن مجرى مي ديامين مجرى كي پرخوشا تيدا ميوانا كي مي پر هيجا هيا ميوانا كي كوج باجاري عفرينيا عفرينا داگر كري اف جنا كوج باجاري عفرينيا بدنگي خوي خوشي زلال يكف نار تياناس کرن بريان هابويا ميوانا ما لدما كوبو ميوانا ما تشتك سر كسايتا و جيانا ويني هنري جيانا ويني مالباطي جيانا ويني العفريني ما قد ناس نكر جبركو ويتشاغا كوبو ميوانا ما بيتري خوال سر جيانا هوزان مزكين نرخاندن كريا ايرو ما خواست بيتر ام جيانا ويا كسايتي ناس بكن جنكي كوج باجاري عفرينيا بهنري برغريدايا حسكرنا و برج هنري هيا بدنگي خوجي وكما دوباره ام دكويجي بيجن بدنگي خوي كفنار وي خوش تناس کرن ام دست به که ناس بکن و به گمان پیرا پیرا ستران پر خوش جدنگی و دبیزن میوانا ما نبیها محمده هنرمنده جبوتت بجم روش باش سر جواب هون چاما روشا وچیه باش بنامج باش باش نگلك سپاس میوانه می دویمین جی ابراهیم عکاش سازوان اجبوت اجد بجم روش باش ماموسته گلك سپاس دکن هوانا بها دست بك مجمت دست بدكن يعني مجبونا بيناري خوشي قوت بريانها تبو ميوانا برنامج ما بيتر نرخاندنتا لسر جيانا هوزان مزجينة دوباره بيقمار ويا ببيرتينن لينها استخازن بيتر سر جيانا تيا كسايتين اسبكم جباجاري عفرينية زاروكاتيا خلوي درا درواس كريا هنرا خلوي درا دايا دست بكرن لدست بك اجده بيتا بهيزم جيانا كي تشاوب يعني تأنفاق راندن هفل بروستي يعني إيش شكي
وقتا قلت يعني جاري چوني عمل في برنامجي بين نيفان جبر جبر بيرانينا الشهيد مسجين بأم بجنا خال برحمو الشهيدات الطاولن ودوي قافي يعني از قانم ببیم سر جانا من دناوا هندر عفرين دهاتي در بسكرن يعني براستي عفرين يعني وقت دوي جي مني زك ماكيه يعني قالك سال ما تدا درباس كر ما تدا جيان كر يعني براستي وقت بين ام نفشي عفرينين يعني حمي كردستان جي كردستانه بس فقط يعني بتايبات ام بخاج عفرينن جيانا مني هنري دناوا عفرين دهاتي تشكرن يعني هيرو ام دبينن بتماني كي بري جوان يعني اب تماني كي بري جوان تولي في هنري بيم تماني من 16-17 سالي بيم من جبه هنرا قبيل کرد دماغ به هنرا يعني براستي من قبيل كري يعني دزور و رحمتي كي هاري مزن دا يعني ده حشتان دا من به هنرا قبيل کرد پشتی دمیگ حوال هاتن درباز مالی خالی مبین یعنی دست که من نزانی حوال چنه و به شورشاتیه پشتی از درباز مالی خالی خوابی من دی حوال هاتن حوال سعیدو بی حوال رفعت و وقت من بجنا خالبر و شهیدنا حمیان دتاوینن و گاوه هاتن ویرا گوتن دنگی و خوشه بس یعنی به اخافتنا کرن گوتن دنگی خارجی من خوشه پاش مرا گوتن بسترین من نستره یعنی من گلی که جی شرم کرد گوت از استرانه نزانم پشتی وی پاش گوت تال من دنگی تا خوشه وی گوه جی جارا یکمی نجن تبلی یعنی هنر دبی نه کوم هبین دست بکو پارتی بی یعنی هین از نه آپوجی بی پشتی آخفین یعنی گله که از روز نیو کل مالی خالی خوابیم یعنی از دور بیم آپوجی یعنی من فکر و فلسفه پارتی قبیل کرد مالی خالی خدا پشتی درنگیا شوه یعنی پرچی مرا گوتن تی استرانه که ببی من استران گفت جارا من یکمین به موالی نه عیششانه دایی که قربان من وی گاوه من استرا پر گله که جی حس کرن بالا خاکشاندن گفت امی حوال نشته را پیدا بکن گوش برگو امی تدیخن کمک یعنی بخوام من نزانی کم چی جی یعنی پاشم گفت از نارم به تنخوا مالی ما یعنی نیلن قدخه از تنخوا در کبم پشتی خالی من گفت از بتارا در کبم دنگ خالی مجی پرخوشه یعنی هاوجی دنگ خو پرخوشه پشتی کوم پیدا کرن از خالی من و حوال فنر شهید و حوال عصمت رحمه خودی لیبه و حوال آجرجی سات حیانها 37-36 سالان در زندان ترکیه دایه و حوالا و حوال همرینجی حیانها نوا کار و خبات دای وقت باز بجنا خال برحمیان دتاوینم یعنی و کما ما چیکر دست بیکو کمیدا پشتی حوالا خبر داما گوینی هرن مابتا گوینی هرن مابتا توپن امگیل مابتا توپین و گاوه یعنی توانا نوان تنابین یعنی تنوانا تایبه اره هبین بس من نزانی یعنی ناود به تایبه ناود شهیده هبین و گاوه مل مابتا عمله هفته توپین حوال میشوخ رحمه خوده لیبه پاش گوت هونه ناوه کما خالی کن کما مابتا یعنی توپینا ما کرن کم دوی کمه داشتی گوتونه ناول خاکن کما مابتا یعنی ناول ما ثبتی کما مابتا یعنی گلک سال جی تیچون پشتی اره از یعنی ابلز گشتم تأسیسا کما مابتا لی پر زور و زحمتی دهندر کمه دامن کشاندن یعنی جنایا کمین یعنی کچک جوان دهندری گندا تولی کومه بیه یعنی پرانی دوست وانا تنابین پشتی و یعنی وقت روزه که دیدیا ما بدرزه یعنی ما استران گوتن پشتی باوی من بحرسی گوت و استرانات چرا دو بیجه یعنی گوت چه های یعنی وقت گمان کرد گوت چه هایه دو استرانات بپاش از کنی مگوت با واسکتی کبم کومه یعنی باوی میجه نزانی کوم چیه و میجه نزانی کوم چیه پشتی من ویرا خفیم و خالتکی من رحمه خدیل و حواله بیجه و ریوان هاوجی شهید کرد و جی باوی من گلکش و حزد کرد خالتکا من
پشت ویر آخفی گفت همه نبیه درخینن اتی که به کومه گفت تشنابه یعنی گفت ننگی خوخاشه گفت ملا هاوجی هنر بده نشان قبیل کرد یعنی بافکم ادامه بافکم قبیل کرد نه مالبته نه دایکامن یعنی براستی دایکامن مرا شر کرد یعنی وقت به اسکرم هندره که و دلیل من و نکرد بعدی بافکی من چوله هات ناف زیتون هات گو که نبیل کداره پاش خوش کبرایم گفت ما آنه کری هندر قاب سر کلید کری گوشبر نستره و یعنی اره اسکرم من در بس مد هندر دا واق برو وکر یعنی مد دسترا دسترانه خود گفت مد دسترا پشتی بیرو جادن حوال هاتن گفت حوال برو و هایه ده هره دایکم گلکی قحاری یعنی پر بمرا آخفی گفت مر گفت مچه گفت کاری که نباشه یعنی رغمی دایک یعنی هنر زمانه دایک هستن دایک یعنی و حز دکر یعنی دسترا بر زاروکت خارا بر درگوشی زاروکارا دسترا پشتی مگوت نه مگو نه عیبه مگو چرا عیبه چرا دستریله مگو باوی مجیل بر صوبه دهندر ماله ده امتحان خادمان دسترا گوت نه هنر عیبه یعنی گو نه استران عیبن بس گوت گچکه گوت جوانه یعنی چکر یعنی ناراضی بینا خوا دا نشان رغم وجی وقت به باوی من پشت دامن من کس او نکر یعنی من حساب کسی را نکرم گفتم من باوی من راضی از در کردم چون دن هاتن چه ببه نه وقت به نخما کسیه پشتی و پاش از چوم و گلک سال جی مد هنر دا ما در باست کرد و براستی هول یعنی بر هنرا بر نوک نهابی چه فرقه هي هول فرقا بر چه قصری بی چه قص به ایش بی چه قصا به زحمت بینا ام به مش دمیلیام دچون ما باتم دچون گنده حسه یعنی هانا گندنی مسافتی که پری جوا دور یعنی ام به مش دچون ام به ند حسین به عشق که به مرد دسترا حیان جی ام دچون یعنی هست که خواه بی تددید یعنی شهید هندک بینجی یعنی تزیده زیده با شهید نابان دورده بی بالا تدکشاند یعنی تحز دکر یعنی ناوی و شهید نادندر استرانا دا یعنی محر روش دسترا یعنی هبل وی گاوی چقدر رو زحمت هبی وقصه هنر شیرین بی یعنی کار شیرین بی یعنی هر تشتی که قولا واره چکرن براستی از بین هستی خوندن نباشن بس نها چقدر هنر یعنی حر بیه آزاد بیه و هستیم بره از دبیم یعنی هسته ناخوش نه از جمع خود بیم یعنی هر یک هسته خود بی هنرا بره پر شیرین بی گلکی خوش بی گلکی به هست بی گلکی به دمیر و به وجدان بی یعنی نه وی گاوه چه قص قدخه بی و من قبیل کر یعنی رغم چه قص گند آخافتن دکرن من وقت بی من تشتی شش نکری من تو غلط نکری گند چه دبیجه ملا ببیجه و من هنر خود تجاری برندا و حیانه جی و به استرانا موالا عیششان مدست بکر و از نهایشی لانوش برگو تدیرو کامانی بیریامن و استراناجی هاد بیریامن و وی گاوه دایکام نرازی بی پشتیم به استرانا گوت هر تکف گو پرخوشه گوت وجی پشت گریام کرد یا از بگلکی به عشق بیمیان نهاته ما بگرینی وان روژا بوی ریبازی وی چاقی تچاوا دسترا بوی هستی بوی حسگرناهان ام به دنگ بیجیا عیششان اشتاقو داری بکن؟ آره دلی من ایشیو بس آزه ببیش ولی کرم
دایکی قربان چمه دیار بکری رو دسون تیل ملمه دای قربان پیلی پیلی دخی دابی سر کلمه استره چاوه مدیرانا خوده وکه بارانات بارینه جبوی بارانه ناسکنه هویوی هی وقت دایی غریب دایی بیته کسی من مایل و دنیایی و از بمرم دایی و از بمرم دایی ایلی وقت دایی ملاک لاگرانتی که و مالا و خون خاریل سر و که به دنیای استره چاوه مدیرانا خودی دای کامی رو کتی بیرام دی هی وقت دایی غریبم دایی بیته کسی من مایل و دنیایی و از بمرم دایی و از بمرم دایی گلکی سپاس دنگیت هر لدنی و دستی تجی صعبه مامستا و هنکی بیرانین احتمال هیا نخوش آنین بیراته لی بگمان او بیرانین که بلکی نخوش به پیلین دست پیکی جا آواکرنا تبون بلکی دایی کریل پیشیات گرد خلکی گنجی جار جارنان جواکه یعنی دبکنه و آخافتنان بکه پشتی کو اف هنرات دیتن هگر جدایی کات ج کسین در دورات ج خلکی گنده تبخوا ایدی چوانی زیک بون پشتی اف هنر و سرکفتن و دنگی تی خوش دیتن خودی بلاسکانم یعنی ببوری یعنی وقت دبی بیدش یعنی دایکم رو باوی میجی چونه رحمت خودی لیبه بس اول دگون دا اره وقت زور و زحمتی وقت آخافتن ها چکرن یعنی دگون دا یعنی از بخواه یعنی شخص که حس کری بیمانه گند جمن حس دکر هند آلی هنری دا هند آلی اخلاق دا یعنی گند گلکش محس دکن و حیانه ها جمن حس دکن یعنی استکانم ببین یعنی و هستنا هاتن شکاندن و اخافتنا و پشتی یعنی نه باوی من یعنی دگون دا جی نه وانا یعنی ام دبین چیرو که نه یعنی پیشلی دگر نه دهشت کس با آخفه اینش بروه ام ده آزاد بین دگوندا یعنی مکانی کار خباتا خواهی هنری بکنه جبهوی کاری جبهوی نزدیکا 12 سال زیاده تر من جبهوی کار کردی یعنی من آزاد دگوندا کار کردی یعنی نه ترس و خوف الجمع تنبی یعنی بله لی پشگیری تای سرکه باویتو یکو هری بیتر پشگیریات کر و ریل پیشیا هر تشتی گرد باوی تبو بگو من کسایت تبخوشی بو تگوت پشتی گوت پارتی ناسکر حسکرنا تو نزیکاتی تج هنر بیتر بودریا خاله تده پارتی ری کی چاول پیشیا تفکر مثلا جد سبیکا و حتی رجامي مثلا نهاجي تجيه خوا
دهلالا زيرين دبا وردكم دقرا ريفا برد ويدرادا يعني تقافني برسر كفتي آفيتيا دي ام بيجن او تشتي تجي حز ذكر ولو طمسي الجهه كينا مانا ایرو تریفه برا ناونده که دیگه کدوی ناونده هانه ده بدها جنهنه دنوا شورش روجاوی کردستان ده بدها زاروک جی هبون جوان جی هبون بتمن مزن جی هبون همو مثلا حسکرنا خو به گماش ترتانی سر زمان تب خوان مثلا شیره دکر پرورده دکر ریل پیشیا هنراوان جی و دکر پارتی مثلا پیشگیری کی چاوا داته و پیرا شورش روجاوی کردستان جی پیشگیری کی چاوا ده هنراته راستی هفل ما قلت يعني زور زحمتي قالك ناف كار خبات ما دهبين يعني وقافي كار خبات جي زحمت بي يعني وانا دولي دولتي دا قد خبي دولي جيراني دا قد خبي دولي هن انسانا دا قد خبي يعني وقافي چه قصة دنگاس دهاتن چكرن دا وقصة سركفتن هاري مزن دادات چكرن و كاري مني هنري ولو كاري جبهوي من ذكر يعني كاري كي هف باش بي نواك خسر تنبي هوا نها قالك سال يعني درجي وقت دبي درجي عمري من دا من گشتی کار دکه دناوا چانده داجی گشتی بی دناوا کار داجی گشتی بی و گاوه یعنی وقت دبی پیوانک دناف کاری گشتی ده های دوی پیوانه داجی یعنی براستی نه و مفهوم درکتی یعنی هف گشتی و هف جی خوستره یعنی براستی اما قصد ناو گشتی دا بین بسالا ام جوان بین ام کچک بین خورد جمعه بین یعنی ما کار و خباتک به هف درا دکر یعنی پر کاری که خوش کاری که هف باش کاری که برح یعنی کاری که به دمیر و بوجدان مد کرد نه ام دچون بره نوک نه بیم بره ای پارتی یعنی ام جبهوی ما کار دکر ام دندری کومادا بین ام دچون دعوت یعنی دعوت دگرتن داغ دعوت دگرتن ما پرا دسترا ای پرا ما دسترا ما دکر صندوق یعنی ما صندوق آلی کار ما توپ دکر ما یعنی پارتی توپ دکر ما دا پارتی یعنی براستی فدا که هری مزم بی یعنی تشت که پری خوش بی تشت که یعنی هشت که یعنی ولد پارزیه بی یعنی تبید حسی یعنی وقت دبی یعنی تبلوک کی دیدن سر و شورشه یعنی براستی ملت گله که پی باندور دبی تو گوتون دسترین و پرانانا بنشخارا هون دادن و شورشه یعنی ملت پر پی باندور دبی خود اول یعنی به هزارا یعنی وقت ده یعنی گی توپ دبین عمل سر دکه بین یعنی جوان دهاتن کش دهاتن یعنی جوانای گی یعنی وقت دبی يعني ببوري ناجوانك كل بتكل يعني ام اشترانا دبي ناجوانك شورش امن يعني ارين نفشك شورش ام اشترانا بي لفقط يعني دهاتن بريارت خاددان جمرة دادان ما بيرد قلت هرن جمع هوال لكونه قادرو جمرة هبين طبعا يعني ما تقول قادرو هر لكونه هرن سوزي خا جوان بقرد جبر يعني هوال وي قاوه داها ما اشتران دو قلت انا امدتشين حفلاكي يعني بحزارة هوال تبلي شورش دبين بحزارة هوال تبلی شورش دبین یعنی قرار چه دبین شربان چه دبین یعنی دناوا کار خبات داد جی خود گرتن دناوا هنر داد جی خود گرتن یعنی کاری که پری خوش بین بر دل من یعنی من کاری که پر خوش دیدی کاری که پر فدا کار بی دوی گاوه دا و هر روزی ام دبینن هوال یعنی دوی شورشا روز آوادا ام درباج قناخ که نبین یعنی دهندری خوشسرتی دا دهندری هلال زیری دا ما کار خباتا خدا مشاندن هول دست پیک داغی از هاتم هلال زیری یعنی وی گاوه حوالی من خواستم گوت مل حوال نبی هواره وک امینه هبی نیازی بی حنان وحید هم نه حوالی می دست پیک پریشان بی یعنی حوالی می دست پیک امدنا گشتی دا ما کار دکر وان بان کر گوت واره ام گشت که ناو کار خباته دانا چرا تا نهاتی کار خباته پشتی از دربازی کار خباته بیم از چیم دربازی هلال زیری بیم از چیم درباز هلال زیری بیم یعنی براستی پر وقت از غریب دیدم دناو هنر هلال زیری دا پشتی وقت نیوان از چیم هلال زیری از چیم ایخ گشت که یعنی حاضرتی دکن جبونا ادرابه لیلا گووان
بله اضراب چیکرن پشتی مگو یعنی هندارن که چه های دی خودی گفت که هر بچه مال امیتا بگینن مال و گرد نا چجی یعنی هوا سوزاتی پاش مگو هول هنر اجج هنر حز دکم آره ایگ والد پارزی اجی والد پارزم اجج هرم تکبم اضرابه بواره اشیم دروجه از د اضرابه دا مام یعنی گرتی بی امچین پشتی د اضرابه دا مورال چیکرن مجی مورال مجي استراني هذول مرة قلت راب بشتري محمد بلكو نيازي هذول مرة قلت راب بشتري مجي استرا وبري از بشتريم يعني وي جواني هندري هلال زيريدا يعني اري مبجواني دا سبيكر بس يعني انسان هر وقت تمام درباز دبينه يعني من حس تكر بس يعني از دكانيوم برخوره ده قلت في بيرو هوتيل چه دگاره يعني ها بيرو که چکاری بکه اکد نوانده هلال زيريدا پشتی از من دنگش خود در نخستنه بر مگو از نیوانم یعنی از حیانی وقتا خوبه به از با آخفم پشتی د مورالا ادراب دا من استرا پشتی گی هاتن دوری متوپین پاش گوت یاد گو دنگتا گلک خوش گوت واره هلال زیری واره تبل من پاشم گوت هول یعنی از بر تبل وام یعنی بس اره هنی که تشتن هن مراجع دور دکبه یک سال یعنی وی گاوه پشتی از قبیل کرم حوالا و حوالا هنر جدی و دنگه مجیدین طبعا نه ای باره بین ای باره مناشتکن نفشه نجی از قبیل کرم پشتی ام گله کی سال به هفدرمان و حیا ناجی و مفیرا گوت حوال مدگو جوانو یعنی از قربان وابم مجیب تمنه و دست بکر یعنی سال و وقت وک ارزایلن یعنی به دورات دکبن پاشم گفت مب جوانی دست بکر امی بکم نشوپی بداوی بکن یعنی تجاری مرا نبیجن تپیره تهاتی نوانده هلال زیری پشتی وی آخفتنا جاگدن نکرن یعنی بعدی ام به هفرا بین یک رحمه بی یک ناس کرن و کات شکرن یعنی ما خوب هفرا کر یک یعنی طبی یعنی جوان خوزی جبتر آنا کن یک لیمن من خوگوری جوان عیار کرد دنا هلال زیری دا جبرگو کار خباتی که هری مزن تیدهات کرن و ما خوب و حوالا جوان آراجی کر یک و حیانهاجی کار خباتا هلال زیری از دکم یعنی بله کام بچه دوستی خوا تماشا بکن و بگرن لسترانه که گوداری بکن دبه تمام بینری مش خوا دوستی همه یا گوتنی پیشی آماده یم لی تماشا دیکن بسترانه کر و بدگرن گوتنین پیشیان مدو دوسیا خوده دو گوتنین پیشیان یه باوکالان جوار آماده کریه لهنگ اوه کدما هستن صور بو راهلی کسی لهنگ کسی کود چارا سرکرنا بزگیره که ده دستی خواه دخن بن کور و فدکاریه دیکن لهنگ خالبر تشتین که هر کس دکاره بکه داناینه جاوینی هر دم لبلنداهی و لکرنا تشتین که کس نکاره بکه جنا میره چه دلیل سر پشته مبستا پیشی ما جوی پنده اوه مالا میره چه دری وکری با و سر پشته بجی دز و دابرز نویرم بکوین مالاوی ناوی وی باش و میرخاسی آوی مالاوی دو پارزه برفك باري لي 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 هورا هورا واي واي برفك باري لي 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 هورا هورا واي واي
برفی گرتی لیلی دایل چای جورا وای وای برفی گرتی لیلی دایل چای جورا وای وای سوارات لیلی لیلی جاویر دورا وای وای سوارات لیلی لیلی جاویر دورا وای وای تواری پیشن لیلی دای بچفی سورن وای وای تواری پیشن لیلی دای بچفی زرن وای وای برفك باري ليلي ليلي جاي رشا واي واي سوارات الليلي داي مشبي مشا واي واي سوارات الليلي داي مشبي مشا واي واي تواري بيش الليلي ليلي او سركشن واي واي تواري بيش الليلي ليلي او سركشن واي واي باش برخت الليلي داي دستخلشن واي واي باش برخت الليلي داي دستخلشن واي واي برفك باري ليلي ليلي جاي بوطاني واي واي برفك باري ليلي ليلي جاي بوطاني واي واي سوارات الليلي داي جيلاواني واي واي سوارات الليلي داي جيلاواني واي واي تواري بيشن ليلي ليلي اورزان واي واي تواري بيشن ليلي ليلي اورزان واي واي باش برخت الليلي داي دستخلشن واي واي هاور هاور ليلي دايش كردستان واي واي ويقلك سپاس دنگتا دوباره هر و هر لدنيبا دستي وجي صافه هوانا بها ازوي برسم مثلا تشكبنترين كاري هنري دكا جدما كو ريجيم لسر دا صلاتي بو جمر بحثا وان روجي هاني بك مثلا ويتشا هان زحمتين تشاوا تايبت مثلا آلية ريجيمي وجيان دكر تايبت مثلا بيجن قوتنا كي بكردي قد خابو تشاوا كو هنرا كردي كو مورن آوا كرون هنرا كردي ورم بيش خستن براستي هذا يعني قالك تشتم بإيش تتيني باليومن خودي هذا الدغا دمار ريجيم هاي تمجي ما تقول يعني قد خاكي هاري مازنها بي لقاريني كي هاري مازنها بي يعني وقت بس ببدي طا يعني بروفوك مال كدري هاي ونعم تاني يعني حمي كومابين بروفال كدري هبانا حاضرتي نوروز الكهبا عيد الشهداء هبي يحشتي آزاري يعني قالكي زحمتن دوي صالنا داداتن كشاندن نهار ريجيم ده اولي ريجيم داد نامت از كانم ببين دقندي ما دا بحثي پرن يعني ايه خيانتش بونا نظام دكرن يعني ريجيمي قالكي دقندي ما دا پربين وك يعني دجمانتيك مهبي يعني دجمانتيك مالباتي وبحثي قند هبي ويقوفي هبال پرهندك از من قالك سول تيچون وقت مخبير من هات كرن دون نفس دمالي دانه از المال بي يعني از بروفه هات بي اشكاري هات بي مال هفال مدي دولت هات دولت هات و يعني وقت بي عم كرن غفلتي باوي من وبراي مجي دركتن يعني دركتن بيشي دولتي وبر آخفين داميق آخفين يعني از رافيم داغ أخفين از رافيم از من باش دا از رافيم من خو خلاص كر پشتی برای من شونه من گرد و حوالی من خدا رحمه خالی که وطانی بی او که شید که جی هبی و گاوه او جی انسانی که مزم بی بتمن مجبیر کرنا و حوالی و انسانا جی خدا رحمه خالی که او جی چون رحمت ده یعنی براستی دماغ از بر سیاره گوت باز ده یعنی از دبازیام گوت باز ده گوت مکب ماکنه پشتی و برای من شینا من برد
برای من شونام برن یعنی وقت دبی یعنی برای من گلک کتک خورن یعنی وقت دبی نه از یعنی دلم السرد شاوته جالی فیزیکی و ویداجی در بپر خورن پشتی برای من وانا هات کت زندانه یعنی پر هندک وقت دبی امن وانا تفاصیل زیاده درجه بده باوی من خلاص کرد یعنی باوی خلاص کرد برای من و پشتی دما برای من خلاص کرد 12 ساله از سرگم بی 12 ساله از سرگم بی پشتی یعنی سرگم بیجی پر زور و زحمت یعنی اره از جوان بیم از یعنی بخوا کچک بیم یعنی از بالروجا بمها از مال خلقی بیمانه یعنی از نوری با تمام ماله گن ویراد گوتن عمر حمید یعنی حلب دقوت یا با ویمرا هر مهب مهندی دقو یا تیکا چا خوبینه یا جی امه و حمیو بگرن ای با ویمه جی ویرا گوت یعنی گوت گرد ما گشتکا بگره و دست اسکا چا خانه نمتو چت خوزه جی یعنی بک یعنی ما چو وقت بی ما زور چکر پارا دوام پارا برای هبال نه شغل بی نه کار بی نه در فت برن باوی من زیتون فروتن و از او خلاص کردم جوای مغادره جوای سرگنی از خلاص کردم و پشتی از تم جدی بیم رحمه خودی 1000 جاری لباوی مبه یعنی باوی من به مرا پر زور و زحمت دی از بجنی خالبر یعنی وی باوی یعنی از تم وقت بعد لیبورین خواجد خازم و رحمه خودی لیبه به مرا پر حالی که پشتی از زناوی خلاص بی من جوی سرگنیه دسته حوالا تنجامن گوت حوالا نبیه گوت یعنی پرانی حوالت کچ یعنی گوت تنانه دنگی کچا گوت مرا در کبه نوروزه وقت بی یعنی مرجاج و حوالی کن مرجاجی کن گوت حوال والله از نکنم یعنی از کنم هرم از کنم نوروزه بدم مشاندن بس وقت داد عالی مالبت داد زور و زحمت زیده سرمه یعنی پشتی من ویرا گوت مگوت حوال از در نکوم مطالعه من تزور دکه از در کوم مرا گوت یعنی رحمه خودی لی به هوا بالاجی چی شهید کرد گوت حوالا نبیه گوت هر بن چادره گوت امه دست کنج بدن تا دل خاکه و تجن دوارتی که هر سرد که بستری تجن دوارتی که به نو مالباته مجبورن ام دچین نوروزه پشتی از در کتم به مالباتا خورا از چیم بن چادریم استر از چیم سرد که استران گوتن ما جن دا جلی خلقا کرن از چیم نو گل گل مالبات همی مناستکن گل مناستکن در دوری ما گند مناستکن اینجا اونا توپ لما ببین نوروز دکه سیر دکنن بخوده گوت نبی هنها یک در کد دنگی خو وقت دبی ایدام گو دنگی وقت هف به هزار هنه یعنی وی گاوه بس از وی گاوه و نوروزه از سلیم فتلیم یعنی مخبر لمن نبی یعنی وانا لیگاری نهاد چی کرن یعنی وی گاوه وقت دوی از دویم گلک اسپاس جوی گلی را یعنی وی گلی وی گاوه از نکرم تلیکه پشتی وی یعنی درباز بی یعنی هبل من حزد کر یعنی احیانا هاجی از هنر حزد کم از استران حزد کم گریدانی که من به هزار حوال مدیتن شهید کتن از جاری که داد بیم بجنا خالبار وانده تاوینیم یعنی از وی حوال ند ما اوغر کرنه به استرانات خاگی شهید کتنه یعنی از ببیم از کانم و از نکانم یعنی دمیری من تحمل ندکر یعنی من دکر یعنی نه مجبوری بی یعنی هستن مبین یعنی هستن مبین مقابل دکر مکانی بگوتا از نارم من جی دخواست و پشتی ویجی اوما کر و گلک سال جی هول اجهونه رقاتیام و وقت بیم سدم چبون دماکوت جهونه دور کت جی قطیه هول از اول سر منهبی يعني وك حكم صار مهابي يعني يك جي اف بوج وي بيفتر تشتكي ديها مثلا بيجن كوتش بري مثلا عفرين هاد داگر کرن دوی دما هانه ده تدوری هنره کت یا نا به اصرار کی بهتر تنزیکی هنره بود نه از پشتی سالت منی دالی رژیم ده در باز بین و هول یعنی حتانی ام که چیز که آزاد ببانا ما که به نام در کتا وقت دا گوت یعنی دوی شرع عفرین ده یعنی باندوری که هری مزن لسر مکر
يعني جيانك كامل مكمل هات خرا كرن راستی. يعني تشكوشي جيكي تكوشي دارك ددبي تكوشي خراباكي دبي أنا أم كوشي شعبا بين يعني براستي أم بإسترا أم بإيش أم جينا خوش كاتن أم دربازي شعبا بين يعني وقت دبي جن يعني آفریناله يعني براستي اسكانم بیم هول عفرینی بخوا عفرینالن هول جیه ام کوچ بینه ام چونه هاتن شهبا يعني براستي ام هاتن چوکه بین يعني ببوری پسیک تنبین پسیک لو در جیانه دکرن پشتی ام کوچ شهبا بین يعني براستي ما آفرانزی ما چیجی کر ما جیه خوشی چیکر ما دارو برجی شینکاهیجی ما دا چیکرن مخابل يعني وقت دبی خودش دجمن نرازی به يعني و 7 سال ملو داره در باست کرد دبن زوره دا دبن زحمتی دا دبن قذیفا دا يعني روجني پر به اشمنجی یک از او زارو کد من يعني من اینو ندکر گر از شهبا كوتشي دارك دبكم يعني عفرين بكم متم دقوت يعني وق وسيك من ذكر مدقو أمي للشهبة أم يا عزي بمرم يا زارو كد مني بمرن يا حبجيني مني بمرن يعني إلا أمي بمرن حروش قازي فهمنا أم بيتر ترفع دو بيجي يعني ما روجنا قازيفة ودربنا هاتنا مجهب د برسي ما تقول شرا هرو ناوتنا يعني بله يعني وان قصري وق وصزر زحمتي هبي ورغم يوزر زحمتي يعني هي نازحيني سئولي أمجي حلب كوتشي أفريماج أفرينجي كوتشي شعبابين أمجي شعباجي كوتشي ملي جزيرة بين يعني براستي هفالفي كوتشي جزيرة أم بين يعني بر زور زحمتي يعني ما زنتي داهات شكرا شو نازحاندنا أمجي شعبا در بازي يعني ملي جزيرة بينه يعني نازحاندني كي غفل وقت شو تغفلتي ده هفد بقري هبل بس ما ديت ام هبولد مجلس مرة قلت خبري بدن ملات ملو دار نكبه حيا امد نام ملات ده ام خبري ددن ملات ما قلت دار مكبن ما دي بسر ما ده هاتن يعني بر يعني وقت شو انسان بفت سینه يعني درب که فت صندانات فکرن پشتی و ما دسته خال بکنم ما زاروکه خورتم و ام ببازه نه مثلا از يعني از کنم تم کنم ما تنبین سیاره ما تنبین ام بیباتنا از بمش هاتم پشتی دما وانا مادی يعني گوتن هاتن گشتن دیر جمیله و بر مشفى يعني إنسان ده ترسية يعني بخوز ناخذ ترسة كي زن تدا ده شكرا جي أز جي مجي أو مرهاي ناخوشيك ما هي تسرع قلب مرهاي إذا ما بيست يعني أز من نزاني أز كاتمة من نزاني أز رابيمة ويقوى محيلك داخل يعني محيلك ما كان داخل ومبزارو كتخا ومباشم قلت مشن أجل كاتم يعني من وقت من مهلجرة يعني أز كاتم بشتي وانا محل داخل يعني زارو كد مجل مسير كزاني از نخوشم باش این زارو که ما بجوجي گوچ گو ماما نخوشه ها قصد ماشي گو خير امنا ماشي و پشتي اماتن بمش اماتن گشتن راتل لتلق راحي و صوتا کس نبینه يعني تلق راحي داجي يعني زيدا بسر گشتن ما يعني اوه تكبيرا اوه قيرقيريوان وويرويريوان وزاروكا وملات وجن يعني ده بر ترسكي مازن بمارهات شيء وقت بي يعني نخشيك وقت بي زرك يعني ام زركي بين يعني جت ترسر انسان دبي انا ترسم تشتكي نارسته هبل ترسكي تشتكي فوجائي شيء بي يعني انسان قالك كده ترسه ووقت بي ودش برخدان جيان هبل وعمل برخوجي بدن روجد نخوش درباس إن شاء الله درباس جبين لبي مجمون وإن شاء الله جي أم لبندا روزن خاش وروزن قش والولاتكي آرام بله أم جيان بكن كام سترانة كدي قداري بكن درفتها با كرم بك سطا استراناج إيه في القلور إيه عفرينية وماري جملة دسترا خد رحمة خلوي هفالي كجوي سينامي
سینو یار سینمه دست مالا چار قلمه دست مالا چار قلمه بیرانو وست که بمرم دستی گوره بملمه بیرانو وست که بمرم دستی گوره بملمه Germaha binetinda, germaha binetinda, güluri hana binda, güluri hana binda, havşa halki narinda, havşa halki şirinda, havşa halki narinda, da havşa halki şirinda. رزي كرتي بريحندا رزي كرتي بريحندا من فروتو بمرتندا من فروتو بمرتندا اجبر ماي ببندا تقول خلق نارندا واجبر ماي ببندا تقول خلق شرندا يارسينو يارسينمي يارسينو يارسينمي درس مالا چار قلمه درس مالا چار قلمه بیرانو وست که بمره دستی گوره بملمه بیرانو وست که بمره دستی گوره بملمه gelekî spas dikin dubare dengê te her û her li dinê be em diçin li destê xwe temaşe dikin vedgerin axaftina tê dawî lê stranekê dî jî guhdarî dikin dibe Kam biçî temaşe bikin û vegerin bînerê me ji xwe dosya me yê çand jî amade ye em lê temaşe bikin dubare li vedgerin
بینری مشخوا ام جداسی خوشی وگریان اما خفتنا داویا میوان خوا به هفر گوداری دکن حوال نبیه بخوازه ده هری داوی ده تشتکی بیجه گوتنه کی تی داوی هبه سلاوه کی تجبونا کسی کی چند کساجی هبه تکارب بیش خودی هفال یعنی وقت دبی درد و کل پرن دام زوی درباز دبی خودی هفال وی زور زحمتی هاتی درباز کرن یعنی وقت دبین وی نفشونه یعنی درفتنی هری مزن درفتنی زیری بدست نفشینو دانه یعنی وقت دبی بانگامج نفشونه نه دست چند خبردن نه دست شورش خبردن یعنی وقت دبی شورش لداره و نقطه می دویه یعنی عمل شورش خا و الهنر خا و الچند خا مقاطبن یعنی براستی در فتنی هری زیری به دست مکتنه و هر روز یزد خازم یعنی دروژن زحمتی درباز بین روژن پیش روژه دا روژن خوش روژن گش روژن آشتی خازیه روژنی به آرام ورن آفراندن و از بانگ جی وقت به بجنا خلبر شهیده دتاوینم و لإنسان گازی از شفای جوی هوال ناراد خازم و از آزادی کی یعنی به نفسی کی دریج سرک آبوراد خازم و سلاو و ریز جو حمیه را علمک هماشه دکن گلکی سپاسیات دکن شو پشداریاته سپاس بو هاتنا ته جرا دیمیج برنامه روجباش کردستان کو اف خلق تایبت ما بحثا جیانا تکر احتمال هيا دهن جیاد دلیت جی ما ایشان دبا بیرانین نخوش ما بیر خستبالی باور بک بیرانین نخوش هگر کد جیانا مروف ده هبا مروف ایرو جوی دبیجه و هر هیزا مروف بدا خویانی کرن و هیزا تجی دریاوان روژین زحمتی کتانی سر زمان دریاوی ده هات دیار کرن امی سرانه کی داوی گوداری بکن لدست بکی خاطر خوزی بخوازم بینری ما سپاسیاوت کن کو خوشی حتی وی کلیهان المتا شکر سپاسیا میوان خود کن یکو ایرو پشداری برنامه روجباش کردستان بو ما مستسمیر سپاسیا وی دکن حوال نبیه سپاسیا وی دکن ما مستجی بگمان سپاسیا وی دکن کو ایرو بو میوان ما و به موزیک کی پر خوش برنامه ما پی دولمند کر امی سرانه داوی هفر گوداری بکن لی استایبت خاطری خوش بدخوازم کرم بکن عردي عفريني عردك يشينا خبر مراتي تمر من جيرة خبر مراتي تمر من جيرة عردي راني عردك راشا عردي راني عردك راشا خبر مراواتي تمر من خاشا خبر مراواتي تمر من خاشا عردي تركي عردك شبية عردي تركي عردك شبية خبر مراواتي تمر مرية خبر مراواتي تمر مرية دبي دبي دلو تمر لو بيدا دبي دبي دلو تمر لو بيدا